Assalamu alaikum. Bugünkü konsertimizin qadırlı qonoqlari, hurmatli kulku görmandары, satira suyucuları, sizler mene şunday aydan aman, yıldan esen, men жақшы көргөн, men sүйгөн, men özgöçe sağınıp gelgen şol Oş şaharыбыздын turgundары, Oş şaharыбыздын qonoqlары bugün konsertke hoş gelipsizler. Assalamu alaikum, ağlı uçuraşıp qalısыздар men. Жақшы отырасыздар mı? Amansızlar mı? Qalabaqıra tinç mı? Şundayla soraşalı sebebi. Büt tanışlar olup qaldılar mı? Çöp qanti çöp. Çöp qara jergersin. Səviz mi ne oldu o səviz? Arzandadı mı? Bu munda uçuraşqanım sebebi biz görücülerin barın tanıp qalğanımızda biz de özünün görücülerimizi tanıyız. Qaysıl günü kimler geledi dağı bilemiz da. Barыңыздар таныш болып қалғансыздар ушунча жылдан бері. Сіздер концертке келіп отырып атқанда біз сіздерді қараймыз. Кимдер келді, кимдер келбеді. О, қара тешікті көрдіңіздер ме кішінекей? О жерден Абдулла көз этаж болып тұрып ол жерде қарайсыңдар. Баяғылар кел. Кімге бұл? Маға бұл? Рахмат, қол шайып қойыңыздар. Рахмат. Екі адамның атынан дейді. Рахмат. Mınaka. Biröge gül versen sana gül vere. Tora o? O konağızga pul versen bolmagan arılar pul vermeyken bana. Rahmat gülüngüzlerge. 4 yıldan beri em aldım güldü. Hoşta için hoşta. Tölk pul vereteler. Rahmat. O şu teşhide tura olsa ki karayöse bayağılar. İyi hali gece geldir, hali gece geldir. O arkan kırat boş durat ko. O жерге башбалақтар келсе бүгін келбеді шаташыларчы. Hiçbir şey var okşaydı. Tanıyımızda özünün görüşürüz. Bizden konsertke kimler geledi? Bizden konsertke jalan şol 30-35 yaştan öydönküler geledi. 35 yaştan ıldıqlar bizden konsertke beker girgizden hem oturup aytalar. Şirket kalatalar alınmay. Düşünböy bilmeyim de. Ama bugün dele salda jalan şol 35 yaştan öydönküler. 35'ten ıldıqlar var mı salda? Kimler var? Ah, jo sizler apaňar meni geldiňer, balan konsert geldiňer. Ular apasyny alıp geldi, ejesini eriste geldi. Ular konsertke girgen meni apasyny oturuz koyup. Telefonda oturat şöyle. Şöyle oturup WhatsApp'ta keçke. Arqınsı surayt, qayaqtasın dese konserttemin deydi. Kimin konsert dese bilbeyim deydi. Ne oturasın dese apam ap kelgem deydi. Kimler eken dese bilbeyim bir qap-qara kişi menen bir özbek okşoş bala çıkıp söylep atat deydi. Bizni tanıp aytdylar da bular. Bular jaşlar berkinde konsert göröt bayağınday. Jana niçke baskanlar var ga birisini baskanlar şular. Oşuların konsertin jindi bolup görüp yani ölüp kalat şular götü. Geçe Hayrat Nurtaş degen konsert koydu Hıbıka'da bir yerde. İnternetten gördüm karındaşlarım. Hem bul göre albastım hem prosto men bir toğun ağanar qatar aytıp koyun. Uyat konsert görgen. Bolboyt, uyat bolat. Kakbut toşon janına varsa Hayrat Nurtaş şuların bir ökön ala kete turganday julmalaşıp açadı şu yerde bilim. Biz mındayrak giyinip koysak aytasыңarga, eldi siylebay da ha? Aba, şunday aytыңarga. Ha bular da azırkı молодежьга boldu. Жаңы Honor hitlerinin birini satıp alsan, 1,5 ming so'm cashback beriladi. Bölüp төлөgө alуудагы жеткиликтүү. O-Store дүкөндөрүнөн же O-Market'ten al. Aba, şunday aytыңarga. Ha bular da azırkı молодежьга boldu. Kişine şu taksir aytыңar, şuna avrat jabıp kalsa boldu, görө berişetler şu yerde geçke. Hayrat Nurtaş degen inimiz konsert koyup dur. Men internetten gördüm, telefondan görüp kaldım. Jana jatkanda giyip jatkan lazım menen oh, ağıştan. Hayrat Nurtaş oşonda men krasovka giyip aldır. Ana, iştan lazım menen. Bizde молодежь jindi bolup o şerde Hayrat. Ha, bizdikiler o şerde konsert görsünler bir böyle olasınlar öjengeler sizler. Sizlerde de kıykıralı olsunlar. Abdullah.
Jasalma жашоо болуп калды, жасалмалык болуп калды. Şu kraskанын көйгөндө сулуулук салуу. Мен ошто эң көп ушул сулуулук салонун көйгөнүн байкадым да. Ар 2 метрде бирден сулуулук салону экен. Ар 2 метрде. Şunçalık profesyonel işlep kalıptır bizi salonda işleyen kızlar. Malades. Maymıldı 3 günde göğe üretlerimde cesasaç. Selime çekim okşağın büro girip götür. Bir pasta aselle ol çıktı hoş edana. Jasalma büt kraska. Buna çınığı sululuk. Bunlar ortak. Apalarız. Hiç kimisinin betinde krem yok. Başka yok, kaş kirpikti, boyamay degen yok. Buna таза. Ошон үчүн сиздердики мындай кенен жүрөсүздөр да. Биздикилер тойго жөнөп атканда биздин кыздар бир жарым саат евро ремонт башталат ошо. Биринчи калын кылып серсаман кылып бир шоу алат. Серсаман кылып бир шоу, анан аркасынан кумшу вакыт берип, анан шпаглёвка тартып, грунтовканы бердинен аягын обойду шарак берет анан. Anısı үйдөн чыгып ресторанга барча катып калат. Тойда тамак жеп аткан кыздарды карасаң гана эми өлүп аткан балыктарга окшош. Кыймылдайт ооз эле. Алар силерге окшоп концертке келсе, силерге окшоп деп күл албайт. Катып калган да. О турат. Алар силерге окшоп дей турганса ремонт өлөт, бузуп түшөт. Ошон үчүн чыныгы өзүнүн жүзү менен жашаган жакшы да, мына чыныгы өзүнүн сулуулуктар. Аманчылык болсун. Биз ушул ар бир концерт койгон сайын сиздерге ушул жаңы ырчыларды алып келип тааныштырабыз. Мен бүгүн да ушул сиздердин алдыңыздарга бир жакшы жигитти чакыргым келип турат. Бул жигит менен Москвада таанышып калдым. Былтыр октябрь айында барып ушул Москвада иштеген биздин ушул кыздар менен, индерибиз менен, жигиттер менен, негизи эле кыргыздын уул кыздарын аралап ушул жашоосун көрүп келдим. Жана жылгама жылкычы болупмун дегендей, эми биз бул жакта билбейт экенбиз да. Ар бириңиздердин үйдөн бирден уулдарыңыздар, бирден кыздарыңыздар ушул жакта иштешет. Рахмат байкуштар. Ошолордун салган акчасы менен биздин Кыргызстан жашап атат. Чын өлкөтөй. Муну калгандай жаман көрсөң го, ошолордун акчасы менен Кыргызстан биз жашап атабыз. Ошолорго рахмат. Мен ушул бар ушул жеринен көрүп таанышып келдим. Биз биякта ушул 15 миң, 20 миң акча салып койсо сүйүнүп отурат экенбиз. Рахмат балам, кызым салып берди, балам салып берди, кызым жөнөтүп бериптир деп. Бирок ал байкуштар ал жерде ошол акчаны кантип таап атат, эмне жеп, эмне ичип атат, кандай жерде жашап атат, көп үмүтпейсиз. Биз главный акчаны келгенде. Мен ошол жакта мигранттар менен сүйлөшүп калган, ушундай айтып калдым жем. Азамат жигиттер, кыздар, молодец мынакей. Айына 50 миң, 60 миң айлык алып иштеп атасыңар, азаматсыңар сиздер. Элди бизди багып атасыңар. Силерде жакшы экен, бүт бардыгы жетиштүү экен. Баары жакшы экен десем ошол жерде балдар айтып калды. Ошол өзүңүздөрдүн балдарыңыздар, кыздарыңыздар айтат. Жоктун араке дейт. Бир нерсе жетишпейт дейт. Эмне жетишпейт десем, эне да дейт. Эне сиздерде. Бар эне апаң дейт, чалып алып балам. Şu kurut salı vereyim, palancanın balası getip atıptır. Sarmay salı vereyim, asel salı vereyim. Şu örük meyi salı vereyim, alma salı vereyim de şunu zona kuruşat deydi. Oşol kezde bir nesen ayta albayız deydi. Emneni desen ayda. Apa almaga, örükke, sarmayga bardığına rahmat. Kolunuzdan gelse, mümkünçülük olsa, jetiniz menen meyriminizni salı verin degeniz etmeyiz deydi. Айтачыл. Ayına 300 ming so'm, 500 ming so'm akça karmagandan göre ayına apamның kolun bekem kısıp jitim bir jit tabasam, oşol maga dünyanın toldurganday seziletdi. Onu şunday tarizde жазылган bir жакшынакай биздин Melis Mamatjanov деген ушул жаңарыктык жакын жаш акын жигитибиз бар экен. Тийген үчүн апакемдин колдору жубай жедим айылымдын алмасын деп ушул Москвада жүрүп жазган экен. Ушуларды ошол обонду биздин ушул Москвада ырдап жүрүптүр бул жигитибиз. Мен ошол жактан бул жака алып келдим. Melis Yusupov деген инебизди алдыңыздар чакырып коеюн. Melis келе кой. Бул
Melisiniz hem konserte birinci jolları da atat. Bunu Moskvada görüngen burçlara süyrep jüre beriştir bunu her yerlere. Tokay pakay alıp bar böyle. Bir koydu böyle çağa böyle şeyde dön koştun sen şaşılık kılıyorlar bu beşerden kıyıklık koyu başarıda. Ben ayettim sen ayırda gitsen. Çok ol kodarsın o kadar. Yeri gelsen abla gözden nerede kılıp koysa bir kılıp koysa hakikaten. Melis Mamatcanov degen inimiz. Şol çıkarmada atkarıp etsin. Degen üçün apakemnin kolları Jubay jedim ayılındın almasın degen çıkarma. Birinci jolurda var tanan jağıp kalsa kişine kol jağıp başlar, jakpay kalmasa hiç kimge aytmayacak. Kamera öçürüp olsunlar o şerine. Aylanayım içine alaksıdıp toy buldum bu işimden emne berip cibereyin deginde merminiz gerek deymin içimden sağınıştan götürülüp kan basım susaganda jutkum geldi carmasın apa kimdin tigen üçün kolları ayılımdın Jubay jedim ayalmasın Güy pölöktüp kıyşık baylap joluğum gündö estip jatsa gerek Joruğum düğünödögü tatlılardın içine nanınızdan damın tappay yorudum sağınıştan götürülüp kan basın susaganda jutkum geldi jarmasın apa kimdin tigen üçün kolları ayılımdın Jubay jedim ayalmasın salganınız geldi jarım bulutun sezimime çaçılganday tunuqsun ömürümdün ozar çuday sezildim örük qağı qazabalı kurutu ey sağınıştan götürülüp kan basın susaganda jutkum geldi jarmasın apa kimdin tigen üçün kolları ayılımdın Jubay jedim ayalmasın apa kimdin Jubay jedim ayalmasın
Melis Yusupov. Dağıva. Ne oldu? İyile atıyorsun o mu yerdeldi? Rahmat. Rahmat. Sizler bizden konsert geldinler mi? Melis'tikine geldinler mi? Sen uğruş oda da okşayısın. Bir yaka çıkalım. Nerede? Apalar olsun. İyile oda atı. Uğul kızlar da istep sağanıp ettiğinizler okşaydı. Gelin sizlerin bizim aksakallarımız oturat. Cüp olsun. Sizlerin sorunuzlar boyunca. Melis, oğlarıma, gelin konaklarga cüp kılıp ay. Assalamu alaikum. Жалпы концертке келген қонақтар, Құтманды Құшуақ келсеңіздер менен келіңіздер. Анда мен жұп қылып Мақсат Құлыев ағабыздың Жөні балам деген шығармасын атқарып берейін анда. Жөні балам, сен чоң ойдың, айыл жұртқа барып кел. Айыл апағандай жатат бір қабарын алып кел. Чоң атаңдың қоро жайын чөп басқандыр белчеден. Чалдың сөгін бір ағартып, шар тарағын чабып кел. Айда балам жылқыңды ата баба жұртына, ат түбіртіп ата мүні бір жаңырсын қырқырдан. Қолу жанаштан қымыз içken kırgız elem kırdağı, tundurmaday tunup gezim tögüldü bü turmuştan. Çoğ apandın kemegesin bir tüt ötüp jağıp gel. Gelin gedip tikken ele göşögösün tağıp gel. Komşu kolun tuğandarga müydü caydı tabıstan. Göңdö kalgan жалgız taka kan boruna kağıp gel. Ayda balam жылқыңды ата баба жұртына, мен құруын шар кезіп айыл қалдың ұнытта. Жеті атаң басқан жер, жет өсіп үт жатқан жер. Мені тартпай çoğ ataң тарт жұртташ табайт Қырғыздан. Есіз қалған жайыт тағы малын жұртқан айдап кел. Есін дағы сағын қандырдал өзүндөй жайғап кел. Мен кеткенде менген аты аза тартып бош еле. Çoğ атаңдың намысына чамдаратын байлап кел. Ayda balam жылқыңды ата баба жұртына, ат түбіртіп ата мүні bir жаңырсын қырқырда. Таңды тосқын қымыз менен қырғыз елем қырдағы, тундурмадай тунуп кезим төгүлдү бü турмуштан. Жөнө балам, сен чоң ойдуң, айыл жұртқа барып кел.